novo izdanje emisije Sve što nije Turbo Folk. Sada predstavljamo jednog tuzlanskog DJ-a, DJ Vojda. Pa dobrodošao u našu emisiju i pozdrav i predstavi se u kratkim crtama. Ovako, prvo lijep pozdrav magazinu Urbane kulture i zahvaljujem se na pozivu u emisiju Sve što nije Turbo Folk. Ređi Coj i Ludom Kokiju. To. Režiser i montaža. Evo ovako, ja sam Jasmin Šahnegić, dolazim iz Tuzle. Našo raj sam poznat kao DJ Void. Eto, nek to bude ukratko to, za sad. Uvod, čivuli uvod, dobro. Kad ste prvi put odlučio da se baviš ovim poslom, ajmo reći? Prvi put kad sam stao za miksetu je bilo ovako prije nekih 5-6 godina. Ali sam se muzikom počeo baviti još prije toga. Odnosno, prvo sam se bavio plesom sa tebi dobro poznatom ekipom. Da. I to je bilo jedno lijepo vrijeme za mene koje me bukvalno unijelo u tu muziku. Da nije bilo tog, ne vjerujem da bi danas bilo ovo, to ko što jeste, pa tako da sam zahvalan i tom vremenu i istog vremena sam počeo se baviti s muzikom, ali eto, malo je kasnije došla ta aparatura ili nešto. Aha. Kasnije ste priključili na aparate. To. Dobro. Kad ste, na koji način si prvi put uzeo svoju prvu opremu, znači kupio lično, kako je to izgledalo? Kako je to izgledalo? Evo ovako, svoju prvu opremu sam uzeo od našeg također tuzlanskog DJ-a, DJ Master. To je bila ovako stara oprema, Numark, ali ne znam tačno koja je bila serija, EPP. Ne znam tačno koja je bila serija tog Numarka i to je izgledalo strašno. Kako misliš? Pa ne znam, kad sam prvi put stao za to mi je bio kod isto svemirski brod. Nisam znao... Gdje, šta, kako? Ništa. Radi čega, protiv koga? Dobro. Ali, jedina tu dobra stvar jeste što sam prvo kupio, da kažem, to su bili playeri. Da. I što sam odmah imao dodir sa tim playerima, odnosno rad sa CD-ovima i tako, nisam tad baš koristio ove digitalne isprave koje danas sve imamo, to je tad bilo, mislim, postojalo je to i onda, ali više se preferirali ti CD-ovi. Što me naravno i dovuklo do nekog levela, a da sam koristio odmah one digitalne, ne bi to bilo to. Ne bi bilo to, znači, dobro. Koju muziku preferiraš svojim setovima, da te ne persira bez veze? Koju muziku? Evo ovako, sve. Sve udrobiš? Ne, neću reći udrobim, ali ja se baš ne ograničavam na poseban žanr, jer ja mislim da svaki DJ danas treba upravo to da zna da ako se ograničite nije to. Znači ne može se noć završiti samo na jednom žanru ili čitavu noć da proguramo s jednim žanrom, to narod malo smori. Znači mora biti bukvalno više elemenata, ali da nije udrobljeno, već da je harmonično složeno, tako da to ispadne, ne znam, da ispričate priču kroz različite stilove. Da, razumijem. Znači, ispričao priču kad ubacio neku turbo folk pjesmicu. Nikad. Ceta, Viki, Miki, Riki, tako to. Znači, prvi nastup kad, gdje i kako je prošlo? Prvi nastup? Prvi nastup nikad u životu svom ne zaboraviti. To je bilo na našim Panonskim jezerima. Odnosno, strašno je bilo, evo i dan danas kad se tog sjetim, ne mogu sebe šalim se. Prvi moj nastup su me otjerali s tog eventa ili radnog mjesta, ajde tako da kažem, mislim, ja sam mislio to tad, tako sam imao viziju o tom, što jaču muziku puštaš, bolji si DJ. Tako da sam ja tu spremio bio havari od muzike i tako sam krenuo
pržit. Ali to nije bilo ni pržit, nisam ja znao ni krenut. Ja. Tako da smo je prije reda i uspjeli otjerat, ali mi je bilo drago jer mi je kroz 2 godine, možda malo manje, 1.5 godina, ta ista djevojka prišla posle moje svirke koja je bila ovako fascinirana kako je bilo i ono svaka čast. Mada meni dan danas kad je vidim ja se naježim, mislim, bojim se te cure. Aha, hoćeš nam oći ko je ta cura i... To nikad nisam saznao. Ja, pa šta ona te otjerala, šta, kako, neko... Došla je mom dragom gazdi i naravno žalila se kako ne ode mi idemo i naravno gosti su uvijek u pravu pa sam ja morao da idem. Ja, znači bilo je dosta, znači na prvoj toj svirci negativnih utisaka što se tiče publike. Pa dobro, barem smo iskreni, jel tako? Pa to je po meni jedna sasvim normalna stvar. I to se mora doživjeti. Mora, naravno. Znači ovako, normalno je da se ne može svakom sviđati vaš rad, eto naveo si znači na početku svoje karijere, da se nije nikom malte ne svidilo, ali sad vjerovatno ima i negativnih komentara, pogotovo online, jer šta ja znam, otvoreno je za svak živ može komentarsati. Da li puno primaš srcu te negativne komentare? Da li primam srcu? Pa ne baš toliko ozbiljno, ali svaki taj komentar, dobro, hajmo da kažem, prostudiram. Odnosno, dobri komentari, to je nešto što je super, ali na lošim komentarima se uči. I onda postoji onaj zadatak poslije tog kako ugoditi tim ljudima. Odnosno, uspjeh je kad poslije neke stavke koju smo radili dobijemo loše komentare. Ako u idućoj stavci, odnosno našem potezu, postupku, uspijemo da od njih dobijemo pozitivne komentare, onda je to to. Aha, odlično. Ajde sad jedno, znači, najdraža svirka, gdje i kad? Najdraža svirka? Najdraža, znači, do sad. Ajmo reći u ovoj godini, eto, ne do sad. Joj, lakše je to u ovoj godini, pošto ih je do sad bilo stvarno puno i ne bi baš mogao tu da odaberem. A ove godine najdraža svirka mi je bila u Banja Luci, Adrenalin Summer Fest, to mi je ostalo i dugo će ostati tu. Pa možeš nam opisati kako ti je bilo, eto, u 3 rečenice, eto, ne moraš. Fenomenalno. Samo ćemo, evo, jedna riječ fenomenalno, već sam sve rekao kako je bilo. Od organizacije do toga kako se sve odvijalo, do mojih kolega koji su sa mnom radili, pa na kraju do publike koja je bila vrh. Nevjerovatno. Odlično, znači jedan pozdrav za Banja Lučane te tvoje. Veliki. Dobro. Rezident si u jednom tuzlanskom klubu koja ima već dugogodišnju tradiciju, je li tako? Tako je. Kad si postao rezident? Koje godine? Kad? Kako? Rezident kluba Palme sam postao, ja mislim... Ne znam tačno. Znam da je već... Možda ima već 4 godine. To je znači 2008. 2008. godine. Okej. Sad ćemo prijeći i ovu godinu, pa ćemo reći prije 5 godina. Aha. Ja. Znači, pa sad, kako se sviđa, pa evo, završavamo godinu ovu 2012. Pa od otvorenja kluba, od jeseni, pa do sad, kako se sviđale partije? Jesu zadovoljan sa publikom koja se odazvala na vaše svirke koje ste pravili? Pa naravno. Mislim, što se tiče Palme, ja kad god gore radim, to je za mene nešto posebno. Poseban event, jer sam ja, ne znam kako da ti objasnim, emotivno vezan za taj klub. U tom klubu sam napravio prve ozbiljnije svirke, upoznao svoje prijatelje, radio sa većim imenima, ne znam, puno toga me veže za taj klub, za taj prostor. Tako kad god radim tu osjećam se
kao kod svoje kuće. Upravo to. Pa da, možemo reći, znači u tom klubu se rodio DJ Vojt. Znači, ali bukvalno. Da. Znači, šta znam, kako ti se sviđa ova naša emisija, sve što nije Turbo Folk? Sve što nije Turbo Folk je jedna od boljih stvari u zadnje 2-3 godine što je se mogla desiti našem gradu. Jer i našem gradu, a i šire. Pa ćemo se, nadam se, mislim, vi ćete se širiti još više. Jer dugo neko nije ovako baš podržavao ove mladi umjetnike, bilo, mislim, ne znam šta god da rade. Da. Dugo ih nije neko ovako podržao, pohvalio, pogurao. Tako da je ovo pravo dobra stvar i treba nastaviti gurati. Da. Hvala ti, znači, to je to, znači, hoćemo da otvorimo oči, da je Turbo Folk jedno obično smeće, da ima mnogo boljih stvari, da treba tako omladina da se uključi u neke radnje, kao DJing, ples, crtanje, skakanje i tako to. Znači, nama je poznato da ste učestvovali na takmičenjima u DJingu. Najveći uspjeh, da, znamo, ali sad se pita, znači, najveći uspjeh u tim takmičenjima, kad i gdje, znači, koje mjesto? Najveći uspjeh sam napravio upravo ove godine u martu na Jahorini, kad je bio Adrenalin Interfest, festival koji je uključivalo i noć za takmičare. Odnosno, nije baš lagano ući na to takmičenje. Od 160 ljudi koji su tu bili prijavljeni, izabrano je 20 ljudi. Znači, s tog nekog broja, hajmo da kažemo, 160 spasti na 20 je već bio uspjeh, popriličan uspjeh. Ali na kraju od tih 20 sam ostvario drugo mjesto. Pa na kraju sve može se reći, od tih 160 ljudi sam ostvario drugo mjesto, što je za mene veliki uspjeh i ne znam, ponosim se tim. I veoma mi je drago što sam tu uspio predstaviti naš grad u nekom lijepom svjetlu. Odnosno, da sam nam obraz sačuvao. Da. Evo, ulazi nam jedan tvoj kolega, DJ Indigo. Jedan aplauz za Indigo. Znači, ajmo sad, poruka mladima koji gledaju ovu emisiju. Poruka mladima. Budući da se mi bavimo organizacijom protiv droge. Poruka mladima. Rad i dosta uloženog truda u to sve. I sve će biti kako treba. Spomenuo si drogu, znači u zadnje 2 emisije koje smo radili imali smo jedno, hajmo reći, šablonsko pitanje za sve. Znači, sport ili droga? Sport. Možeš nam nekako opširnije reći zašto sport, a ne droga? Da bi mogli mladima da prenesemo poruku od tebe. Mladima poruka od mene. Pa sad teško je sad njima to objasniti, jer u sportu je droga. Šikaju se nekim suplementima. A kad se drogiraju isto gledaju ko sport, tako će se hoće više. Teško je naći sredinu tu, kako sad objasniti njima šta od toga da izaberu. Šalim se. Samo sport i to. Rad, red, disciplina. Mali količinama više leste, manje leste. Ležanje na 3 dana, evo. Tu je jedna sportska disciplina. Šta očekuješ ti u 2013. godini? Evo, prebrodili smo smak svijeta, znači. 2013. Ejmo, očekivanja tvoja, vezano za posao, karijeru, šta ja znam, tako to. Ne znam, prvo da ovu 2013. preživimo, pa ćemo onda, kako se zove, dalje razmišljati. Znači nemaš neke već planove koje imaš u cilj da ostaviš u idućoj što se tog dijela tiče, mislim, ja imam planove već koje ja razvijam
duže vrijeme, to su neki dugoročni planovi. Ali ne znam, ja o tom manje pričam, a više pokazujem djelima. Znači, ljudi su upoznati sa svim mojim planovima jer svakodnevno mogu vidjeti moje radnje i kako ja to njima predstavljam. I odnosno iz tih radnji i te predstave koje ja pravim, oni mogu zaključiti koji su moji planovi za budućnost, a ima ih dosta puno. Dobro. Znači, očekivanja smo rekli. Sad, na dočeku 2013. godine, da li negdje svirate ili ste u nekoj kućnoj atmosferi, negdje tako? Heklam. Heklar sam. Sviram u klubu Palma. Znači, svi su nam dobrodošli. Gdje će se pridružiti meni naš poznati, malo stariji kolega DJ Siva. I mi vam garantujemo s naše strane nezaboravnu noć. Sad, kako će to neko doživjeti ili kako će to neko, ne znam, ja, prihvatiti, da li će doći tu provesti ili na neko drugo mjesto, to već je tema za sebe, ali svima želim sretnu novu, lijep provod i gdje god bili, nemojte zaboraviti da budete sretni. To je to. Hvala što si bio gost na našoj emisiji. Želimo ti puno uspjeha u daljnjem radu i u 2013. godini. Hvala. Uživajte.